Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Sio. Hakipor ki bab menshwa menba ki kali kidang duna bha ha kani ka jala dei kini gi bos ki ba ajing shakri ki pajba bankit ya ki balet bawan bat kumjuru bankit iki mar ki mata lahasor ni hanong kendong henrekat banang ya kisngi kini ki bos kila nangja bat ngimla bantip satangkat no snem ngindang la ban yo iyaki bantip khambha kumnu kini ki bos ki ajing shakri ki pajba hakipor menshwa bat kumnu kalong menta ka Batesi TV kala yo banyakren bat ki nong yalam jong ka syndicate city bus ki badeiru ki tribus ki ba nakaleng ki shnong ha ka jigya kren bat ni u president jong ka SCB uba hopeful well bo phang ulai thu ba ha kisnam chia ja khnai spa phra phau terter kini ki bus ki dei ki bala ajing shakri bha ye ki pajba namar ba ha ki te ki snam ki kali ki dang duna bha ha shillong bat ka kamai ru ha ki te ki snam ka shong shit bha Lalu kita ko lain na sa. Lalu biglami kini ki kali rit, ki komersial kali kini ki lokal taxi sibu. Minsa kita don na kamasdor itu, kita biang ha for ko mera mai ki ke. Biglami ki toris dalam mi kini ki tersister binawang ki kali ru binangbu. Private klabun ki kali kamai klabun. Tak surok kala kamnya terkena hiang hak kamai ke sebelum ali selong ditang ini por hibat yang tar bepi kidangnya lah bunit ni babun kalau hibat nagaliang jonggi ne ki tribos kibapli kalau dengan sistem yang tak jingkit ke nang ne ngisai long meeting bene pentip le meeting di triba lalu nong ini nama kuispi iki jokis iki mar mata kadena yo henix no kedong paper lawan kit bos sampai biji berbicara ulai thoru bah kisnam shiaja khandai spa phrapho hadu shiajar khandai spa khandai phulai ni khandai phusau gidan chispa khat santli ki bos dieng henrei menta ki sa satang kumba sa phun riu ni sa phun nyau teli kumbalong ben shwa ki bos ma hardik sen phrapho sibola khandai pho dan kun sta yam ta ke ki ba roni ni mut sa phun riu sa phun nyau teli ki General Secretary Jongani ka Kinhun uba S Warba ulayathu ba Minshwa haba ki lek kamai ki neki boss ki jirong lut haman la ki kendong ki shrot jong ka sor shillong henrei mentapan wat hasurok ba aru kim lai ki shu namar ba jur palat ka jingdheng kali kini kinong yalam jong ka syndicate city bus kilai thuru badai ka syndicate ka balashna ningkong yaki jaka sem kali ban pensuk yaki patba ban ap kali bat donru na ki sem kali ki balasha pen prano bat ki donru ki berang don hadu menta kilai thu ba ki don satang arteli kata hak khamat ka civil hospital Shillong bat ka wai pat ha IGP kasi ko balukong do ko sinai ko borset kadik syndicate to bala done kindale mta kadon te po kita dibarit te po civil hospital marlai begitu ba
persiat ke bahaya kan dan balik kita la dunia nak kena office hak tak por na so bunya ro ikini gidong alam kiba mencuak berkawe ke don hapo dan gitu saya kata kelak mencok cupir kan ke kum kita kiba nak kena sedikit kelah lek mar pe ji cing don kam jeng pe ba de si yang to sabar hak no cakap dia bun bro personal ta kalau pot kalau te snapu kupat kam de belayo ka ya bro sio yo cakap kupat te na galinga district administration tak la itu ki ala bro de bedawit ka tu buat mat melong te lo mi dak beding don tak ka ditak te ko civil hospital pe ki don ngi boset ibarit kadi balik nang ni nak ada office kilai thu ruba menshwa kajaka baju yang ki bus kabadan hatham yau maulong kadai kabakti bat kabaja bo abha bat kila lej banwat jingarap nakapor shakapor naka sarkar bantai penbha ya ki jaka yang kali hendrai ka sarkar ka klampen sngap satya hendrai don bong kila ong ba kila yo jingarap no naka nipko kabalong kumni kumba kalong mentam katakan kamu sudun burung balok bang ada semua balok kita kino yang lamba hak jingdon jeng tahu perlok tak batre ne api pidas kita itu le pun kita ilah berkuara yang ini skim CSR harusnya artinya kat lah. Teyok lek, nom cak cak bawa bah kali kemana. Kada long isaj mek kalau kakti ka hor ko bayu. Tam belum don lan re kecing lah ting ta bet ini lalu sekretari. Bokor belum sekretari ini ngai di kenduk ni. De ye yo eksaksi. Kesebabro mungkin ega. Ya. Tang jaga lai jaga bun kene akan hai smith tu shadu jongsa setengah itu kita jaga modal bos ke satai setengah ile itu mau pedang ini ke kene ke hai melim lum sini kata lah hai pemerintah nah lainnya tak mendon bos sikir habaya keranya ka jinglong jong ka kamai ka ji jong kini ki bos menta kinong yalam jong ka syndicate kilai thuru ba ka kamai ka ji kamdon jingmut shu lada ya kren ya ka ba menshwa bat ka ba menta kilai thu ba menshwa kidang la ban bu bun ngut kinong trei hendrei menta kidon satang kum ba ka tu ka ningun kilai thuru ba ka jingyai beteng jong ki ban kamai ru ka de na marba ki bos kidang la bat penmi ya ka bai nong trei ka bai tiar kali bat ki wei pan kadang kita sengi kadang kita sengi bopli yo rai tai kamai bali biang kat jing belaju kadang kita sengi utuna banang kan subiang kita kan biang su tamblo ngidang lahi ban penbiang kali yang ngidang lahi driver sil bainang jengindang le ya kali driver lagi konduktor habakrannya ka kamai kaji kinong alam jong ka syndicate kilai thu ba ki ju kamai bha tang shisian shisnam berkata kadai tang ha kapor telang kapor ka ba ki pai ba ki blek picnic bat ban lech shang ngau bha kan leng ki jaka ha kapor telang kilai thu ba ha ka jaka yeng hayau maulong tang ka we ka bos ru umdan namar man la kasngi ki breu kila bat lupa ban lech picnic kapor telang kadai kapor ka ba pen pho mut pen pho man ya ki try bos dieng namar bahag ni kapor bun ki basya kini banwa ya ki bos dieng Portland kalau ingin ke ba Sarong mana bun kini ki bos let's say di mini bos lata kadang lagi kini ki bos dieng gue on ki badai nega office ni nya kini ke city bos kita ya nyom be kini lata kadang lagi Bagi don ki portlang itu di Rosebud klinik le. Petang kau ke bos ni setang.
Presiden jangka sindiket ulaong ba umtip na kadau baki pait ba kisngau tenat bat kisngau bang bah melit piknik dak bos ding. Kawai gilong mar kanik si bos kamput don gono ka jimbuna ngasai gede kawai ta kamput don gono ka aksiden habu gilik sia gono jaka long ka cine tu ga balok sengai ke tu kan dena kata mo kan dena jing mar ki bos sangne ki bos pet ta music system jo ki tu kan dena tu ngam tip tu hakano dur mo ke ba ki sultanat ga berbatai kita tengah melah belau gunung. Sakawai perkajing ka baki bos ding ki kendu menta kadai namar kajing yai khangsa ka sarkar ya ka surok hathem motor. Habaya kren badu Assistant General Secretary uba pentingan lang melim peda. Ulai thu baka jingkhang ya ka surok hathem motor. Kala penwit shisha ya ki bos. Namar ba ki hab bandrung naju bat mi naju. Bat nalor kata ulo ong bahaba ki mi na jaka yang menta kim yo kit nong let nong wan shu. Namar ba ki babun ki nong let nong wan kidai ki bala ap kali hagithan khendai lat terter. Kat ba mentapan ki hab ban ya nakithan IGP. Ni kita secara sutai ni cuba bahap sekarang Anjali kila ni Wisbil sini secara ni David nang ni kami joy gitu ki bibi kita setai dan itu bakang kan ni umur awal isu tomhab ni bagaimana ni teribos ni suku kata apa kala hak kalau kekamai kerja dan apa kata orang isu kepada government ban snow ni kita ke ini kerja kepada ni bos semua penelitian orang sendiri di ni mah kecil itu government begini dengan kita no juga kiuca cung itu kata ini su tempat government berlain ini tinggal ni setiap ambil piti meta juga ni fulong kini tu office berkuat lagi kita buat cuma pun sih apa kinan cerita kiuca apa nan sini ada ke pos tendring kelayo full capacity panang ni tapi at least ke pos setai lah dapat sesuatu dan nang ni arngu lengut dapat kat satai ru dapat siapa satai siapa DC officer sa itai sangut rungun mudah ba apa senjata te dengilet nang ni pada nang ni makna tang sangut ru kat empai sa tai la pun pada Coyo mut kan padang biang ka kamai kamja bos padang biang utang Dia kata kermian pada se kenanggun nun ban. Dan kaling bicang nga kemudian ba di siawan sibit ma. Nang susko belong ba isutenat gawe kalong ba. Giding dan gibro bading ye. Ya kena kam kan ya kena dicembu isti bos. Bagi bro giding dan gibro sutenat ben yawan benyesong sang ini isti. Marbade ke ba sakri ke dik no sakri ke bla lebih tapai ba ke lolong nyu susah nyu siniap lalu bahasa dek barintam nek asyam ke ba sakri ya ke le kawan ke kit ke ba cepi ba